Ka senjuk kirang basnong border area rat nongtung hagala asngi ublay jong katayo. Kaladawa na kasorkar bakam day banbo ya ka border outpost hakasnong tangrang ni terso. Nrei kadai banbo bet ha laper la ni ummat bad ha teli. Ban ajing ada ki pat ba ki basa ki than kaput ba gejala asam. Kinong elam jong senjuk kirang basnong border area rengkat badu MDC ka Mauhati uba Charles Marngar. Kilalit ikendo yung Menteri Rang Ba Kejela Conrad Kongkal Sangma, badiu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Bad kiladawa badai banbo shwa ki border outpost hagitan kaput. Haswa pan sedang biang ya kejing keren penbet put ba Kejela Asam. Presiden kesenjog uba Black Star Sotun ulong bagi padba ikla kemen habag sorkar kelapan bena banbo nyau teligi ketempulet hagitan kaput. Hendrai kini kejeng kemen kelane atang Shipor, namar kesorkar ketemu banbo igi border outpost hapo kishnong keberang jengai na kejaka kaput bagi Kejela Asam. Ka senjok kaladawa beri banbo igi border outpost ha kishnong laper ummat bar teli. Namar gedi kishnong be janbha bagi Kejela Asam kenang ban ajing shingan igi patba, bat ban kanglat igi pulet Asam ki bawan ban pendik igi patba Kejela Meghalaya. Nalor kani uba ablik ulong ba kejingdon jong ka Maulas Nai Police Outpost kam merap ikipat ba. Namar kani ka outpost ka jengai ko ba Arpho ne Laipo kilometer na gisnong bejan bat ka Asam. Kiwasya tombor manla kapor haki pulet Asam. Ngiyo ha ka tu kapor ya ka cing pentip ya cing pensai na kaliang di putu chief minister ka ba iong ba ngimla banbu ya kenika ia kini atli ka pu sapo ka cekaya kecil. Tadi melemi nak katuka komiti lipai no sa senong tinggi lalu empat ya gawe ke komiti sebelum ka channel komiti jong kini lai teli kirai kat bangi ka sensukrong ba senong botar area ta ketika karai chatrang karai nongtung bat kanika senjuk robak senok jongkok botar ini. Nilai simlang ya karai ba nak kementak ke aposi ngin kerpan ya ka sorkar Meghalaya baka depan bu bet kita ki cekah ya ka cia. Ngila air ya ka cekah ka bangila. Penbang pan suai sunghai kita ka cekah ka de ha umat bat ha teli. Ba namar ba ki nong song si kita ki senong kumbang ila tip ila pak cek sorkar cintok barok kita teng chung kisnong kita hadu aku sau tulik kisnong swa kanika cing penbet pun aku pentai chung kanika fistu de ka sorkar kan ai swa yang ia ki nong yada ken kenang ba ki pai ba nong snong chung stai ken lai na ke cing rit musim ha ke cing sha nyon bin na ka pentai chung ka Asam long ba ki di pulik ichuki. Kaya ngila pak ikan ikin thok hab chief minister mana, tu chief minister ulo ang kumtahi banbu ia kanika apos cakta ke caka ke biar kecil ni shifting yo kadon ke cing buat kanika cing pendiput. Tesya yang ngubengin bu suano siapo kanika san Meghalaya. Dan kalian cumi tinggi ong ba ngim sngui hab. Ngim sngusngan ba ladan bu ya ka saat li ka apus maring ladon ni ka apus po Maulas Nai na po Maulas Nai tarang ka don tengkum ba 100 kilometer tam hapo 1 kilometer dan terso ha Maulas Nai ru kolong kumtahi kan ba katai ka snong ka bastai skmat fat ka balong na Maulas Nai do umat ka don kumba 40 kilometer tam dan nakalian sungit ni sungi ha pagi lah kumno ka apu si ka dibandon ba hatai ka hapo try so kita ki snong kasi nang manyo banyada ya ka ya kita ba nong snong ki snong pindon ki snong shuaban penbet la da ka Asam kan nombu kan lai ai te ka Meghalaya ka dei kin ban ong bangin set up iki apu si kita check tabalik Asam bat ka bu shaj igini ki apos bat ki office sorkar ki bu sing tai chaka de kat ba mangi na galing so ka chala Meghalaya pangi ong hana ba mlong ban bu ki apos tai subu ya kanika ka ching persai kanika porta ka ching kwa chungi galing chuk sunchuki nang ba kan long ka ching sngai upai ba nong suk snong ki baro
kita ki arpu arti kisnong nge kita kerpat dia ke surkar bukan sungha ban bu lem ya ka lada umla ban bu ya ka permanent apus ru kin bu be ya ka temporary apus sebab kita ki snong ki bahap po bordar klang ban long ki chingira ban sip yu pai ban su snong kasi chungi Alum ya kesenjok di rumah senong, jong ke maulas naik area. Kebagentup ya ke senat right terso, bat ya ke senat right tarang. Bat ni sukumen bah ketugus ngilang sim kawai gerai. Badali leiru nginam syak, baga sorkar kan bu ya ki border outpost hang teh ya po ke senong tarang bat ke senong terso. Kebas sukumen kalong bah nakaliang jong ke senat right terso bat ke senat right tarang ru. Kila keren dah kebasai, bat ki klem demand outpost bagani ke sorkar kumno kan nun ayangi dan lele na way ni kinokren uang ba pimbo outpost pimbo i pulit na kam tagi knai nam tagi knai ngeladon kimiao gimdon kam bat ye kini ke outpost gidon kamon busa blok tu ke border ke jong bat kani ke outpost ru ke bawan mentah ke dei ke border outpost BOP syai kena di kumno kala bonong ban bo apo terso bat atap di hakabede bakani nakaliang jong isinjo romba sunong ngi jinglam jong presiden gidan nang news im jong right nongtung ilawan ban kendo ruyo chief minister mane kumbela itu untuk dia menta ka janmit pade ilawan ban ye kendo UCM halor kene ke juk kapang ban persya ye ke jengbu ye kini ke border outpost hakasunong terso ban hakasunong tarang dia ngi sokemen ban nakaliang ga jong UCM ru lailat ngi ban ye kendo ye kini kira orang bak jongi bat haga jengi kendo mandaga sengi nagaliang jong si emru udan lang kasai ke jongi hi ban kesyan lapan pau ye kata bat nagaliang jong la ai ke jikular ba unshim ye ke sinjam ban ai ke jing tho so government bat non persai kini dengan sutu namar ngaimat kani don gibale politics namar hak tu ka komiti misong ru ngi ngelabat tai syai ya ka claim jongi nomor habang blok 1 blok 2 ni keren yang subjek ban retransfer ya kitu ki jaka ki badon ki khasi jongi ki badon ki penar jongi ki badon ki briu jogi poro nadok sodong ka garukom im garukom man garukom perkhat garukom nai ni kerpat ya ke sorkar asam ba kede ban retransfer no sepok megala di mana kan ni bengi don ya to meeting don we uru ramba ong ba em kini kisnong ki hapa megala nga ong ba pe yementa kumnungin ong ba kahap akamigala habang ngidang tho ngidang klip yung ba kita gisnong kibahaba ke blok tu kabangut kiri ban hap no semegala dan ngong pijat ba de ka election ngai i ba utaw ba so tun noi usung thu ba por bi batai kata ka subject kata ka regional committee meeting den rei ulet ban lum ban lang dengan sukwa ban ong ta kawai sengau bah wat le politics ia kena gi isu hidon akan ko parti kam lele tang ba wat penmi pan wat pelong political issue kini namar ba kajing sisa kolong ba kita ki khat nong plus southly kita ki habak blok tu habang hab blok tu kamot hab asam habang blok tu kamot hab asam dah ba hab asam kajing keren kan nang sedang nang nei sekmat niru ia kitu kin ia nadu kisim nadu kas sim jong hima hima khairin nadu sim lagi bunyi ong sim jong hima nongtung kirang basnong baro nyong submit ia kikot kislah kenang balasai endeng ila ia kendu hapadeng ga regional committee ne nang ne megala ba regional committee jong asam ngidio ia kamandia keren ban pensai ban pensisya ban ong lu begini kita gisnong ki hap sepo penpai no sepo mikla nama dia mentah ki hap apa ke blok tu dan riu tu orang ba ong ba uba prostun tip sung tu dengan ngam sutu umut panom kumnu namar uru don lang ha tu sini tang banga imat uneu briu ule politics dengan ngasupa ban ong lepas ngau bahawan le politics ngah ne ngam don de kamenta ban ong bangale bang adeu NPP bang ani keren NPP nengi keren mentan nakam tak jemutoi ke jela jongi nakam tak pateng ke jongi bangin suk ni san hadena pun te kalong ke ga basusi bau ni urang ba
ulum ya kita gerang bas nong ngaptip ke senjuk na bas nong ayu yang siya ka bangingi itu hi lembaga diskusil kalong baik ya usim right ubangi ong usim joka right nong tum u baru sen ya upaim jongka hima jongka khairim namar upaim rudon lang usim right udon lang hal terus ngikirang bas nong ru kidon lang Dari utau ubak sotun pada maru hadin tau lek lum lek lang ban pesutu bekla ya kirang basnong tengah ke kerpan bakirang basnong kim dei ban sutu bekla hapok jelam jong di urang ba naman ngasutu syai kedar bahkan ka kam jong u kolong tang ban lek politics